Níamh? Yeah. Tá lámór take. Call me dó. Modern Wá tá an lámór take agus tá fechan go láinte chara. Depression Louise. Ní credum go bhfuil muid ag an lá seo faoi ar Junior Eurovision siúil níos daoine inniu tána ticéid agin, tá muid réiledul, bhí deis an leir na maiú a réir ach bhí aon seans go bheith go é ar madan. No seantar be hála rud anspecialta a réir ach an neomh tá buzz difriúla timp na háite tá na hamathirí beganí ar bhíseach agus tá sin fearáilte freisin ar maidin ag an breicfást a bhúla mar le banisteúir maiú agus ní raibh aon seantar be. Fardín, gone doubt. But a rare hála rud fear special in your Yeah, fuair muid go lorlóir chapter tí deasa ar rinne seachna ó cuidas na léacra is mó tá agan an airin. Léacra Eurovision an cuidas mó a lehetí Nicky Byrne. Yeah, agus haspána mar na fís an seo ar fad do bhaú a réir. Bhí mise beagna ag gol, bhí tú ag gol, bhí maiú ag gol, fécar seo. Hey Maiú, banachtaí chun de Kilmaltáin. Maiú lí bhéileáil ar go dé mar táú. It's Leslie Roy here. I just want to wish you the very best of luck this weekend. Hiya Mayu, it's Mickey Joe here. I just wanted to wish you all the best for Sunday. Hi Mayu, I know you're singing tomorrow in Paris and I just wanted to wish you the very, very best of luck. Bring the trophy home. Hi Mayu, gach rathair tála Boris don Junior Eurovision, be míid go léir I fiochantar tar TG Cahir an Sahinéirin, agus ha míid anamhródúlar fadasir, I naidi gi galla. Salut à tous, c'est Enzo, je vais représenter la France avec Tic Tac. Je voulais souhaiter bonne chance à Mao et j'adore ta chanson. À bientôt. I want to wish you all the luck and love in the world. Tá broad mór ar an gúiltí ar an Junior Eurofish an ihe seo sa Paris. So fly the flag. Befráid an féile bheith an ach chun an banachtaí chud bon courage Maiú agus go náirdi go galat in Junior Eurovision fhaigheann. We love you, Maya. The staging, the song, everything looks and sounds fantastic. Now the main thing to do is try and go out there and have some fun with it. Best wishes, mate. Mwah. Mayu, it's Nicky Byrne calling. I just wanted to wish you the very best of luck representing Ireland at Junior Eurovision in France. You are going to be brilliant. Just do your best and hopefully you can bring that trophy home and it will be amazing. The very best of luck, Mayu. Go be brilliant. Go neri lat. Come on, Ireland! Sin ará scrub mí maithagat agus ní bháin gur forméid na takeíocht an jazz seo ó na moltóirí speisialta a bhí ann ach forméid litir sa fust ó an Uachtarán Michael Michael D Higgins agus tá se chuna le amachtaí dearfanit. Dear Mayu, I have learned with great pleasure that you will be representing Ireland in this year's Junior Eurovision Song Contest. To be chosen to represent your country on the international stage is a great honour indeed. I congratulate you on this remarkable accomplishment. I also wish you every success at the contest and in all your future endeavours. Yours sincerely, Michael D Higgins, Uachtarán Michael, President of Ireland. You're the crowning Thomas egg on the moss. Nílach tamlí na dó. Tá maiú réile dó go le sem musical chuna beag Junior Eurovision fhaigheann agus nádéon dearmar gur féidir vóta cáh dó ag Junior Eurovision.tv. Freisin beag an chlór beo RTG Cahir ag 3 o'clock Beaky Lynn.